ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستان خۆشحاڵم کە لە ئەڵقەیەکی دیکە لە ستودیۆی 147 دەگەمەوە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست یەکێک لەو بازنانەی کە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان هەڵبژاردنی تێدا ئەنجام دەدرێت پارێزگای دهۆکە کۆمەڵی دادگەری کوردستان بە کۆمەڵێک کاندید و بەربژێر لەم پارێزگایە بەشدارە بێگومان کە تێک باسی پارێزگای دهۆک دەکەین یەکەم خاڵ کە دەبێ گفتوگۆی لەسەر بکەین بابەتی ماف و ئازادیەکانە کە لەو پارێزگایە بە جۆرێکە قسە زۆر هەڵدەگرێ دیارە لەو کارنامەیە کە کۆمەڵی دادگەریش دایناوە بەشێکی باشی تەرخان کردووە لە باس و بابەتی ماف و ئازادیەکان هەروەها ئەو بربژێرەی کە لەگەڵمانە بربژێرەکەی دیکە باسی بابەتی تەندروستی و ژینگە دەکەین کە ویژێکێکە لەو خاڵانەی کە لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی قسە و باس هەڵدەگرێ و دەکرێ گفتوگۆی لەسەر بکەین هەردوو میوانی من هەردوو کاندید زۆر بەڕێز سەیدا عیسا سدیق بەرواری کاندیدی ژمارە 2 لە لیستی 147 کۆمەڵی دادگەری لە بازنەی دهۆک زۆر بەخێر بێ گەلێک ساو بن ئینشاءالله موافق بن یا ربی سلامت گەلێک ساو سەیدا عەبدولستار تەمان ڕێکانی کاندیدی ژمارە 3 لە لیستی 147 کۆمەڵی دادگەری لە بازنەی دهۆک سەیدا بەخێر بێ زۆر سپاس دەکەین سەیدا عیسا لە تۆ دەست پێ دەکەم بەڵێ تەوەرەیەکی گرنگ لە کارنامەی کۆمەڵی دادگەری باسی ژینگە و تەندروستیە خاڵێک کە زۆر داکۆچی لێکرایە بە تایبەتیش ئێستا لە هەرێمی کوردستان گرنگی بە بابەتی ژینگەی نادرێ ئەویش کۆمەڵ داوا دەکات داخستنی سەرجەم پاڵاوگە و وێزگە نایاساییەکانی سوتەمەنی کە هۆکاری سەرەکی پیسبوونی ژینگەی هەرێمی کوردستانن لەبەرچی ئەم خاڵە بسم الله الرحمن الرحیم دەستپێکی گەلێک سوپاس بۆ vê دەرفەتێ ئەم لە دیدارە و شاد بووین و دیدارە گوهدار و بینەرێت خۆ پارێزگەها دهۆکێ دەڤەرە بادینان هەکە خودی حەز کرد کارنامە مەیە کۆمەڵە دادگەری کۆش 8 برگا پێک هاتیە 8 تەوەرە پێک هاتیە تەوەرە هەشتێک و بەحسی ژینگەهێ و تەندروستیت کرد ئەو خەڵاتە بەحەزکردی و داخستنە پاڵاوگەها ئەوێت تایبەتیت نەئاسایی پارێزگەها دهۆکێ ڕێکا مرۆڤ چیتە زاخۆ منطقەکە دەڤەرەکەت بژنێ کواشێ الوێری ئەف پاڵاوگەهەیەت هەین چ یاسایی بن چ نەیاسایی بن ماترسیەک و خراپیەکە ئێکسەر ئەلسەر خەڵکێ مە هەیە gelek raportît hatîne çêkirin gundekê nêzîkê wê palavgehê her maleka li wêrê hey mirovekê têda êşagiranî hatî kanser yanî seratan her malekê nisaxekê seratanê têda hey هۆکاری سەرەکی ئەو پاڵاوگەن belê egelê serekiyê vê palavgehê ev êşagiran e her wesa اسمانê bajêre dihokê çendîn cara spêdî ezîz derketîm bûşûla esmanê dihokê reş e telefona min vê gavê wê ne hemiyê têda înşaallahu teala paşên gidê bû bînerêt xwe ser sosyal medyayê deme diyar kirin ev baştirîn belge esmanê dihokê reş e ne tasîre ne wê neko dû û sî û çar gelek û gelek yanî eva meşhûr bû dihokê yanî ewel dihokê hatî xaseten sêla çiyan e sê rexçiyan e بجای جار یعنی او دی کلاوت مینید اول سبب سرکیه بو پیزبون و جنگه سبب سرکیه بو هبون و اشتگران سبب کی سرکیه بو بهنطنگی و هنسادان کب زحمت اول هاریکاره که گله که مازن بو ایشا کرونا دهو که وقت دجوار بوی گله خلق من سبب اف پالاوگه اف دی کلا پیس طبعا اوی دست حالاتا یا دی بیجن یا نه آسایی اف شولی هندی خرابی کری اف پالاوگه اینای نسر دهو که آنجی بنی دهو که دی بیجین اول سببه که سرکیه بو اشتگران بو خلق دهو که همیا ویگا وی رجا نساخیل پاریزگاه دو که گله آمازن بوی گله ویجاب انشاءالله کارنامه مدا یا کمال دادگری هکه خودی حس کرد اف پالاوگه ها همیا ده هم هولدن که بینه گرتن آنه یا خودی و وید بینه گرتن جی یعنی هم ده همی هولدان خودن بینه گرتن باشه سیده بله هر بربژێرێک هەندێک خاڵی هەیە کە زۆر ینی ڕوونتر قسەی لەسەر دەکا یان دەیەوێت لە پەرلەماندا کاری جدی لەسەر بکە ئەگەر ئەمە بپرسین سەیدا عیسا دەیەوێت لە پەرلەمان چ خاڵێک زۆرتر داکۆچی لەسەر بکە کە لە بۆ مەنتیقەی دهۆک بە شێوەیەکی تایبەت و بە شێوەیەکی گشتی هەرێمی کوردستان پێویستی پێی بێ مامۆستا عەزیز کارنامە من یا شخصیش بلی که کۆمەڵی ئەوەک و
اش نه تورا پیکاتیا نه تورا من بخو کارنامه کی های سه خالد سرکینه از گل حسکم بو بینرت خوب بو گهدارت خوب دمارون کردن یا ایکی یا داراییه سر موچه یاسایه که یاسا جماره 2 یا 2020 پارلمانیا داری خسی یا چاد دست حکومت دا جناب نیچروان بارزانیا توقع کرد یا چاد لپی حکومت دا لپی حکومت یا نواندی یا کدیا چک مچه دا او چو اوه بحثی چیه؟ بحثی پیش تشتید سرکیه موچه در مالا بخشین امتیازات خانه نشین اوه کار نهاتیه کرن و تفعیل نبویش 2020 حتی ویگوی بیاسه های بلام کار پیکرد یاسای های کار نکن اوه نقطه ای که دی سر شول کن دیوی تفعیل کن یا دوی یاسای جماره 4 یا 2020 نفسی صحبته پارلمان یا در کتی یاسای که قانونیه رسمیه یا چه دست حکومت یا نواندی کریه چک مچه او جو بحثی جد کرد بیجید ساخلمی و ارک و مافت نخوشی ساخلمی و ماف و ارکت نخوشی باشه نخوش ویگویل کردستان چه مافیه که مافیوی ایکش پیلیدان و مافیتوی اف پالاوگه هنه اف پالاوگه های بیه سبب که جینگه ها بی پیز ببید یعنی ام دی گنده ما بجین چمان که دفره که برفره دفره برواری جیری امیل بنارا جای گاره پشتی اف بیرید گازه وکرین يعني سريتشيا يا جلكت مشابوين احتمال دو روبرت 15-20 كان بس المنطقة ما برواريا زراعتي جندي ما خرب بيج بوي خلكي چمون که خلكي دفر برواريا همي شاهدن ایکش وانا بیستان بابی من رحمتی از خوی گل جارگر بابی خوی چی من ناف بیستانی بیستان و چم همید پیج بوین ناچه بن ابدا سبب اف بیرد گازی اوید نیاسایی اف بیرد گازی اوید نزیک گندید ما خرد ساقط بوین اوه ایکش نقطه بو که اف یاسای یتمن اوید که از دی سرشول کم هگه خودی حسکت انشاءالله جماره 4 یاسا 2020 ساخلمی و ارکو مافد نخوشی چه ماف نمال کردستانه نخوش جینگه های پیز بو نخوش خانه نینن درمان نینن اجهزه نینن شولی پیبته کرن همی بو کرت تایبت بری چند روزه که معفو که بس از وی نقطه جیبیشم یا مهمه بری چند روزه که قناه رودا و لقاء گلمه کرد او برنامه که های برنامه 100 کرسی اف نقطه می اشاره ده مگودی هک خودی هست که دلفری جیبیشم سر کانال پیام بو گهدار و بینارت خود عزیز اگر بر پرسایتیک دست مبکویت الحریم کردستانی یان ببم اندام پارلمانه که خودی حس کرد یان دی نخوش خانه تایبت همیا گرم یا جیدی سنوردار کم او بنا سبب افعال همی مفلس بو بس حکمت سبب وقتی کرتی گشتی مراندی کرتی تایبت ساخت کری دواتي زي مثلا سيد عبدالستار دوباره بخير بي بريزت يشي لواني كلبابتي مافو آزادي كان هەندێک ئازادیت پێشێل کرا و لە یەکێک لە خۆپیشاندانەکانی دەڤەری شیلاتزێ بە سەختی بریندارکرای باسی ماف و ئازادیەکان دەکەین یەکێک لەو خاڵانەی کە لە بنەما گشتیەکانی ئەو کارنامەیە کە کۆمەڵی دادگەری داینەوە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمان باسی ڕەتکردنەوەی هەموو زۆرە توند و تویژیەک و تۆقانێک دەدا کە بە هەر ناوێک و بەرامبەر هەر کەسێک بکرێ خۆت وەک دەڵێی مزاحی ئەو بابەتەی چۆن کار دەکەی ئەگەر خوددا حەز بکە لە پەرلەمان بی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دست بك دست بشير فتين وبرنامج تا صبح ورز بوتا وهمي بنارد هزار خوشتویت قناه آسمانی پیام حقیقتا اكود بيجن بسیار شوي کسب که یه ادوان حالت دا جیایی از ایک شون کسامه کود خوپیشاندانت سال 2018 یت ماموستا و فرمانبران دا الدبر و شرازه بسختی حتیمه بریندار کردن. ابراستی اوه بریندار کردن من حقیقتا سرچوبت ما بریندار کردن بس بری بریندار کردن سرچوبت دلمش بریندار کردن. اوه دست حالات چرس و بها ندانم آموستا. جهدا خو اسفه. ابروکه اتحرمه که دا اتچرخ 21 قدقه کردن قطان و لیدان و قطابیان بیتا جبجه کردن و چسباندن بس اوه دست حالاتا ظالم و زردار اپراستی او موافع ندا بیتا ماموستای که کرامت های بیتا پاراستن جبه هنده اگر اس خلقی متمانه و بواری خدا من انشاءالله تعالی و همچون پرلمانه ده بین داکو کی کاره که سرسخت بو برگیری کردنش مافت ماموستایان لازمه بریارک
قانون پرلمان بیت درخستن کاچا قطابی ممنوع قدغه بیت لیدان قدغه حقیقتا لازمه ابروکل پرلمانی اگر ریز و شکو حرمت بو ماموستا بیتن لازمه بریار الپرلمان بیت دان ماموستای شکو خو بیتن حرمت خو بیتن قدغه بیتن حیزت امنی بیتن دستحالات بیتن حکومت بیتن هر لایانه کدی بیتن ماموستا بیت ایشاندن هێرش بێتاکردن سەر مامۆستایی باشە سەیدا لە دەڤەری دۆگ پرسیارەکەم لەسەر ئەوەیە کە باسی ماف و ئازادیەکان دەکەین لەوێ بە جۆرێکە کە دەبێت قسەی دیکەی لەسەر بکرێ بەڕێزت خۆت خەڵکی ئەو منتیقەیە قسە لەسەر ئەو ماف و ئازادیە نەکە کە دەسەڵات نایەوێ بیداتە خەڵکی دۆگ بە شێوەیەکی گشتی و پێشێلی دەکا وەک بەڕێز باس کرد کە داوای چیت کردووە لە حکوومەت ئەو مافەی کە سەرەتاییە بەرامبەر بە موچەخۆر و فەرمانبەر کە بیدا بەڵام ئەوان تەقەبولی ناکەن ماف و ئازادی لەوێ بە چ شێوازێکە چۆن دەتوانین ئەو ماف و ئازادیانە فراوانتر بکەین لە ڕێگەی دەنگدان و هەڵبژاردن چ کارێک دەکرێت طبعا ئەف پێشاندانت مەکری و ئەم ئێکش چاڵیوانت خۆ پێشاندانت بادینان بووین پڕاستی مە تشتی واسە ناکرد بۆ خۆ پێشاندانەکە مەدەنی حەضاری جوان ئەمێت هاتینە سەرجادێ ما داخوازا سرطایی‌ترین مافت خویت کرین داخوازا هندکی موچیمه بتا دان تشتکی دی من نویویا بس ده سالات چی کرد برانبر بچنده براستی یعنی با آزاد یا خود ویتن ما تشتکی دی نویتن اش بر هنده براستی اگر ام چونه پرلمانی براستی لازمه بریارک قانونک هبید وی پرلمانی شکویا ما مستبیتا پاراستن مافوی بیتا پاراستن موچوی بتا پاراستن اتو وقت وی دا دموی دا اپراسی جه دا خو اسفه ابروکه پارزگاه آدهو که ده بیجم که ما نمونه ترین نمونه بله زنگین ترین پارزگاه هل سر 18-19 محافظت عراق و حرم کردستان جی خەڵک سوودی لەو زەنجینیە وەرگرتیە داوی بیجم دوالمن ترین پارزگاه 19 پارزگاه العراق یت هین کو 4 پارزگاه حرم کردستان جی ضمن وان پارزگاهانه اشلای دهاتی و شلای آبوری و شلای گمرکا و شلای بیرت نفته و یعنی زنگین ترین پارزگاه اوه بس آیا حالاتیت اوه پارزگاه هندم فاجی ورگرتیه برسف بلا دف حالاتیت پارزگاه دهو که دور آبادی نابیتن دیمایی که را پرسی هاتیا کرن الپارزگاه دهو که فقیرترین هجارترین پارزگاه سر آسی عراق همیه نر کردستان تنها لەبۆ خەڵکی لبو خلکی دولمندترین پارزگاه بو دهاتی بو پاره بو گمرکا بو نفته بس فقیرترین و هجارترین پارزگاه بو چه بوی چنده کو خلکی چه دهات و چه موچنینه ئەو داهاتە سەیدا ئەو داهاتە بەرەو چێ دەڕوا ئەو داهاتە ئێستا لە بەرپرسانی حکومەت بپرسی دەڕێ دەگەڕێتەوە خەزینەی حکومەت بەکار دێتەوە لە بۆ هاوڵاتیان بە فعلی وایە اگر وصابیتن الاوان را پرسیا او دیفچونا یعنی پراستی واقع تاغویتن چه تصریح و چه آختن نه آغویت واقع تاغویتن اره واقع پارزگاه دهو که دور آبادینان ود بجید آن نه برسوا حالاتین پارزگاه دهو که دور آبادینان بسیار همیاب که یه دست حالات دابیتن و یه غیر دست حالات دابیتن همید بیشن خلق پارزگاه دهو که یه پشگو هاویتیه خلق پارزگاه دهو که گرنگی پنایت دانه خلق پارزگاه دهو که روش بروژه قاولتره خرابتره فقیرتره هجارتره اوه الدیف رجا بیکاری پارزگاه دهو که 24 ساده بله یعنی هر 100 نفره 24 بیکارن همه بشولن باش کو دی استاندار جهانی دی استاندار جهانی عفوا بس از و خارجی بحث بکنم دی استاندار جهانی هر ولاته که هر پارزگاه که اگر 5 ساده بیکاری ها بیتن او پارزگاه او دولت او ولاته که هزار 5 ساده ها الدهو که 24 ساده باش او 24 لسادەیە حکوومەت خەتابارە بەوەی نەیتوانی وە هەلی کار بۆ ئەو گەنجانەوە بۆ ئەو خەڵکە دابین بکە یان خەڵک خۆی نایەوێت کار بکە چکۆ لێرە و لەوێ سەیدا باز لەوە دەکەن کە خەڵکی خۆماڵی کورد نایەوێت کار بکە ئیش ناکە سەید کە هەموو بیانە لە هەرێمی کوردستان هەیە لە دهۆک لە پارێزگای دۆک هۆکارەکەی چییە؟ ئەvە بۆ چ دیاریتەن ئەپڕاستی هەممی تشی کەفە دەستێکێ دەستی حیزب دەسەڵات حیزب دەسەڵات سەراحەتێکی بێژم ئۆفنەکە سەریح
همی تشی کفی دسته حتی یا راوی دانانا کمپانیا اهلی کرنا حکومی یعنی هر تشتک وکو دکتر عیسی جی بحث کری حتی نخوشخانه حکومی چه کرینه گلکت پشگوه هاویتین ید بینا چه نخوشخانه اهلی قطابخانه حکومی گلکت پراویز خستین ید بینا چه قطابخانه اهلی اوه کی نبراته چه نوا قطابخانه کره هجارن نخیر همین کره مسئولو که چه مسئولو او دولمندن یعنی وکری حتی ولها دا سالات رایکا شرکت خو کمپانیت خو عامله الكيفا بينتن التركيا الإيراني الفلبيني ولات الدرب بينتن سر حسابا گنجت پارزگاه دوکه گنجت پارزگاه دوکه همی بطال و عطالا خلقی ما و گنج ما چد ویتن بیشتن بس بمکاره که والله خریجه درچوی دکتر خریجه طبیه یبخور شورا که دیارید مطعمه احترام بو کاسب کارد مطعم و خارنگه بس ید بیشتن من مطعم خارنگه کارد ویتن از بس 300,000 شور کم گنج ما نه گنجه که یه بمنته بیشتن ما چه نویتن اش خونا گرم و شرب کم گنجه که کارد ویتن شد ویتن بس اوه دا سالاته براستی همی رکت لیگرتین حتی مد ویتن آماجب تشتکی دیجیب کم دا سالاته وکری خلقی ما و گنج ما و حوالاتی ما اوه دیگر دا سالاته نبیتن ما فی چندینین حتی کمپانیا و شرکات داری شرک کتن یعنی اول بسیار الگنج ما تیتا کرن چیه؟ وره اوه تجیکه بلی تو چی کار خوب کرد به شرکه کمپانیه تو چه حزبی؟ اذا چه ولاتی دموکراسی هیا تو بچیت شو لکت کمپانیا که دا بسیار حزبی کرناتت کتن باشه یعنی اوه راستی نبویه باش سید عیسی بله لسیل چی تندروستی بله. یەکێک لەو خاڵانش کە کۆمەڵی دادگەری دەیەوێ زیاتر جەختی لێ بکاتەوە بەڕاستی بابەتی بەهێزکردنی چاودێری خۆراک و دەرمان و ڕێگریکردنە لە هاتنە ناوەوەی ئەو خۆراک و دەرمانە بە سەرچوانەی کە مەسەرەن هەم ڕێگریکردن لە قۆڕەکاری لە بابەتی دەرمان چۆن دەتوانین ئەو کارە بکەین ئایا دەکرێ لە پەرلەمانێکی بەهێز دەرچوونی جۆرێک لە بربژێر کە لە نوێی سلکی تەندروستیە ئەو بابەتە چارەسەر بکرێ بله انشاء الله اگر خلقك باوری بدتمه و ام بچنه پرلمانی ام دی یاسای که تایبت درخین السر خارنو درمانو او تشتید بو مروفات هنب کار اینان بشوه که دیبیجنی اکثر وکی ما گوتی درمانو خارن بالذات یعنی که اوه درستی یت ساخلم هبن آنجی بینت ناف هرما کردستانی دا آنجی اوید ناف هرمی دا بین درست کرن کویت ساخلب بن کر مروفا بین نه هر خورنک هاتت کردستانی دا بکر مروفاتید نه هر و خورنک هاتت هرمی دا بکر مروفاتید نه هر درمانک هات کر مروفاتید از پرستار شارازامه اوه 26 ساله اوه 13 ساله من کلینیکا تندرستی اوه 13 ساله من هی گلک جارا درمان بو من هاتی شریقه هاتی حبکه هاتی من سکریه آن شریکه اونین ورقه کار سردای آنجی یا اکسپایره ورقه کار دیار سردای من جماعتت آگه دار کرین گلک جارا اوید رقابه جماعت و گلک جمن آگه دار نکرینه من تلفتین من تهاویدین اوه همی بو چت زفرید بو اویر چاف دیریا ندرست اول سر درمانی و سر خارنه چاودێری هەیە بەڵام چاودێریکە وەک پێویست نییە چاودێری گەلە کاڵاوازە ئەگەر هەبیت ژیانی بێژە 5 سادی 10 سادی نینە یا درست جورێکی زەیتێ الکوردستانی خری ئێک جوری زەیتێ تێتە بکار ئینۆنی سەخلەمە دکتۆر ڕەمەضان بسپورێ ايشد جرانال باريزگاه هادو که اوه علنا گود بس نوی زيت نگود هندي زيتك يا خارني الكردستاني هيا بس جورك تتا لو هم جورانا بس جورك او جو الكردستاني هيا بس يدي هميت كرناهن نشو بيشيت احتمال اعدام كان احتمال بكوشن احتمال بتلفن نگود اوی دکتوری نگود قصدم یعنی بود چی افهمی جورت زيتا هنا غير رقابه تجاري نينا رقابه سخلمي نينا ورا درمانا نفسی صحبته شریکه که درمانا کردستانی هی اوه جزیر دوی بسپورا جوره که درمانا کردستانی تیتا کار یعنی چه کرن وقتی برین فحصه اف درمانا ندرکت همه ندرکت ساخلم ندرکت و ویگو او درمان السیکت هیتا فروتن سبب چیه؟
سبب گندلیه و سبب فساده، سبب نرقابه که راست و درسته. گلی درمان دیش ایرانت نفسی صحبته البغدا اف درمان انسولی بس باش والحمدلله نگشته دو که جوره که انسولین هات اوی درسی که دانن بو اوی سکریه ایران هات بغدا فحص کرد ماده ایدزه ید نف شریقه انسولین دا هر کسی که سکری هبیب دانید اوی همی بو رقابه که ندرسته او کمپانیان سربچین چینه بری سر دست حالاتی ونه سیدا سر دست حالاتی ونه خویت منو تنین و که سید عبدالسارجی کرم کری اوی دست حالاتا گندل دست خودان سر همین تشتا مشکلی نه دست خودان سر بنا معمل بوا بن مصنع بوا بن همیچ مشکلی نه بس افتشه برد سخلم بن درمانه که درست بیده کردستانی درمانه که کوبکیر مروفا بید خارنکه کوبکیر مروفا بید مبخو چندین جارا من مک عیسی یعنی از برام بریته یا روستیام چندین جانا خارن منار دکانی کری اوید معلب من بریا مالی اکسپایر دو جورت اکسپایر های تنیا های یا وقت ویب سروچت یا های یا فیزیکی اکسپایر فیزیکی ها های او هکر پیچ بود درمان آن خارن کری خارنه نهید اول دکانا منی کری من الدکانی کری گلک جارا یعنی کار رقابت تجاری کار رقابت صحی گلک جارا یعنی اوه همی بو دست حالات زفرید ما مستوعبه بو دست حالات زفرید بچ شوازێک دەتوانی لە پەرلەمان بە ڕێگەی یاسایی ئەو کارانە قەدەغ بکرێت چ جۆرە کەسێک لە پەرلەمان بن دوو ڕێکێت هەین ڕێکێک ئەوە خەلکێک باوەری بدەتە کەسانێت وەکی مەی دلسوس الحەمدلله کە ئەم خود بینین دلسوسیت وەکی من و وەکی سەیدای و گەلێک مامۆستایت مەدی وەکی مەڵەعەنتەری و مامۆستایت مەد هەڤلێری و سلێمانی وەکی ستافێ کۆمەڵەدادگەری باوەریە بدەنەمە ئەوە ڕێکێک ڕێکا دوێل پەرلەمانی ام باوریه که درست بو خلکی وان اندام پرلمانا چیکین که بیند گلمه و ام بچین یاسایی که بداری خیل حکمت بگیر بیت بی اوه گله که مطرسه سر جانم ما مستا یعنی تو ویگاوی تو تصور که پاریزگاه ها دو که ایشا گران کانسر وکی پرسیوی آلهاتی وکی کخکی آلهاتی هندام شبوی یعنی اوه سبب اوه دو سبب رئیسی نه سببی که رئیسی اوه خارنو درمانه سببی که دجا اوه جنگه که پیس اوه همی اگرن ما مستا باش یعنی ام لو همی وید بیج نه خلکی خوب باوری خوب دنما ام چینا پرلمانی ما بو خلکی هم دیچین ما مستا ما بو هندینی نه چما وری جواز دیپلماسی کمت بریکا خدا خومت کم چما پرلمانی پارودن از بو هندینا چم از چم دادا مافی وی خلکی دز و بینم از چم دا وی خلکی قرطال کم جوان خوشاش وان وی جینگه ها پیس و یا به سر و بر باشه سیدا عبدالستار لشیرازی که شوێنێکی سنووریە و زۆرترین بابەتی دەستدرێژی لەسەر ئەو سنوورانە هەیە کە لە وڵاتانی دراوسێ دەکرێت هەتا وای لێ هاتۆ بە ئاشکرا لە نێو کوردستان شارەکان مەسەرەن سەربازی ئەو وڵاتانە دەبیندرێ ئەو سنوور بەزاندا دەسەڵات دەی بەرپرسیارە کە ناتوانێت بە شێوازێک سنوورەکانی بپارێزێ و بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ هەڵێمی کوردستان دەکرێت طبعا بشك وگمان دست حالات الپارزگی ها دهو که وی چنده برپسیاره احتمالات بیشتن از حریم کم نه سر بخومه باش تو حریم کن نه سر بخوی بسته سر کماری های تا جیگر سر وزیری های تا چندی تا وزیر در و کیه نه دست حالاته وزیر در و یه حکومت عراق دست حالاته تا چندین پارلمان تنی دست حالاته نه اره بوچی حتی نو که الدیف احصائیه که از خوب متابعه کری پرتو که جمناچه کری سر قربانی دبر و شیرازه حتی نو که پتری 100 کسا هاتی شهید کردن وان بردمان دا بله قناعتیه اون 100 کسا هاتی شهید کردن الوان بردمانت ید فروکان ید ترکیه و دوروبر و کسانی سیویل کسی سیویل طبعا بگمان کسی سیویل نویتوی دفمن جه شهید کردنوان یا دفمن الکریاجی حتی ویگاوه دست حالات غیرت هم ده نبویه که سرکنه یا اوان هرشاجی بکتن غیرت نبویه یعنی جه داخو اصفی اگر اتشتا دبینی حالاتی یک پاق بیتن هر سجنه با حالاتی حرکه که بکت برو بزندانه هر کسی که بیتن برانبر حالاتیت خوش شیره برانبرش دعوه جه داخی ابو هریوی یعنی اوه چه دیهینیتن اوه چند دیهینیت براستی سردم اوه دست حالاتیت ویا دیماهی بیتن لازم دماغی بتن لازم خلق ما حالاتیت ما دندرت ما واعی بن تگشتی بن اوه دست حالاته اوه حکمرانیا 33 سالی دماغی بینن بلا بس بیتن اگر بحث سروری بکن والله ما چه سروری نمایه
اگر بحث آبادانی بکن والله چه آبادانی نمایه ای که شما گنده من دور نروا و رکان کو یا سر حدودیه دور که حدودیه اما تقریبا 15 سال نشم چه گنده خو 15 سال هوکار چه قصفه حتی بگوه یعنی دست حالات نشیه چه رکا حکومت بید چه رکا حکومت نواندی بیتن چه رکا وقت بجن پیوندیت نیب دولتی بیتن فشاره که پخت سر اوان حکمرانا اوان دست حالاتش در و که اوه قصف دیماهیک بینیتن اپراستی اوه که بجن فوضایه لازمه بیتا دیماهیک اینان باشە کە باسی ئاوەدانی و خۆشگوزارانی ئەو بابەتانە دەکرێت دیمەنی زۆر جوان پێشاندرێ بابێمە ئەو دەڤەرە یعنی دەڵێن ئەوامان کرد ڕێگاوبان لە بابەتی خزمەتگوزاری لە بابەتی هەموو بابەتێک باز دەکرێت هەر بەکردداری ئەوەی ئەو ژمارانەی کە ئەتو دەیڵێ لە بابەتی بێکاری جیاوازە لەوەی کە ئەوەی دەسەڵاتەوە حیزبی دەسەڵاتە دەیری گوزەرانی و بار و دارایی خەڵک لەو دەڤەرە بە چه شێوازێکە وەکو واقعێک بوو دەڤەرەوە بۆ دینان و پۆرزگی هاتبوو کە پڕاستی بەرەن و کەژ من بەحس کرد فەقیرترین هەژارترین پۆرزگی هەل سەر ئاستی عێراقی هەمیە ڕێژا بێکاریە 24 سادەیە کۆز دیف ستانداری جیهانی لازمە 5 سادە تێنە پەریتن خەلک کوچا گەنجان بۆژدەرڤەی وڵاتی ئەvêjî تایبەتی 12 سالت بوری gelek و gelek rêja کوچا گەنجان بۆژدەرڤەی وڵاتی زێدە بووە دیف متابعه کمه که سال 2015 حتی نو که 50,000 هاولاتی گنج و هاولاتی تایبتی تخا گنجان مشختیش در وی ولاتی بوینه که گلک شوان ریکه دا دریای ایجاد هاتینه حندقاندن بوینه خورنا حیتو نهنگان گلک شوان ریکه اروپا دا اکو بجه قربانی بوینه و ریکه دا مرینه سرما دا اوخه سبب چیه؟ تو خودت چه گنج هیا؟ یعنی کیف خو خوشی خود ولات خو دایبابت خو کسوکار و احبابت خو هریتن او چتاش در وی ولاتی اگر نچار نببن لبرچی دسی اجبر هنده چونکو بیزار بون به دست حالاته بیزار بون و بیکار بون نه کار هیا نه شول هیا نه دابین کردن هیا تشتک نینه تبحثی به چنده که هندک وینایت خیالتینن مثلا ولایت خو قصر و قصیرت خو جهت خو اول شریکات حزبینه برای من تبگهن شریکات حزبینه یه راد من چت کن یه راد من هندک خانی و قصر و قصیر و آبادان کن و فروش نه فقیر خوب خو بخمت چه بخمت شیرین کن و ریه خو بس اره واقع حاراتی ما حالی و خوشبویه واقع خلقی ما دلیوا کاری با هات یا برهم اینان نخیر یعنی لازمه موقع باقوین اولین ابدا بله که بس کادیش الویریا هی گله کا گرینگه سده عبدالستار اوجی ریز گرتن حوالاتی ما چه ریس نینه ما مستا ریز گرتن یا تا که کسی ها شخصی نینه ابد دفع حکومته یعنی حوالاتیه که هر دایره که بچیته چنوهت حسبه شوری توی نامشین شوری توی دی ومینن کاری توی یعنی ابد شوری چه دروا ایشو کاری چه دروا لدائره دلی خواب کیف خویا معامله واروجاز شما دف سیدا که گودی معامله من کرد بود چک مچه دا گودی سه چهار روز شم گودی صبای دمایی که گودی من شر وک برادری منه گودی من شر وک گودی بابا بولچی گودی و خیره بولچی شورید منا ماشینن گودی مخو عجز کرد گودی معامله من اینا داره سینت خار گودی والله نبونه 5 دقیقه بله نبونه 5 دقیقه معامله گو به چه کرو داوی یعنی باشه اوه برزیه برانبری وی حولاتیه و اوه کش نقطه گله که سرکیه یعنی اف خلکی ما گله که برز بوی راسل ده به حکمته لسر قصوی سیدا بابتی که گرفتی کومالایاتیش دروز دبی براستی که یعنی طبقاتی دروز بکری لحولاتی بله نمره 1 نمره 2 او بابت چون اکید الپارزگاه دو که دورا بینان چیناتی ها پیدا بین اما تشتک زقا و رون و آشکرایه دبینی تخا دست حالاته کینه او حاشیه دوربر دست حالات یعنی همی تشته حتی زانکویت و تایبتن خواندنگهت و تایبتن نخوش خانت و تایبتن موچه و تایبتن ویزا و تایبتن پاسپورت و تایبتن هر تشته که هیا تایبتن کیف خوب چنج در ولاتی و بینه و حساب مفتوحه اول تقاکیه تقا دست حالاته حتی سیاره و ترمبر تایبت تین حتی حسب تایبت یت کرین تو باورتی انا جانور تایبت حسب تایبت یت کرین و تورت کمالاتی و تشتکی آشکرای یعنی خلک همین بینیتن یعنی حسب کری احتمالا
3 دفتر 40 دفتر يعني گلگ و گلگ گران يعني اوا خر سا حسابا که سا حسابا وی گنجه اف گنجش وی ولاتت رویتن بسیار کم بو چی گنج رویتن گنج بزار بو گنج بیکار بو یا راستی حتی ویگه با معلومات تا ما بحث مسائل عملی کرد حتی نو که پشتی حکومت سال 2020 پتری 100 کس هاتی ندست سر کردن یعنی هر کسی که آخف لازمه نه آخوی کمام بخدا خو آن بیجی بله دا سالات کل فی کل همی تشتا او دەست بەسەرکردن لە پای چی یعنی لە بەرامبەر چی ئایا بێیاساییە کرایە هاوڵاتی کردیتی یاخود ئەوە ڕازیاوازیە و بابەتی سیاسیە کە نابێ جیاواز بیرکەوە باور بکە از چی سردان هەندێک کەسا ئەوێ زیندان هاتی نەماڵ والله یه گوتی مگوتی تو بو چه هاتی گرتن گوتی والله بنابر حاکمشی گوت اره وقتی گوتی هم هر مالا خو اره سبب گردنامه چه بو؟ 6 حیوای ما از زندانه و 6 حیوا سبب چه بو؟ گوتی بو چه اساتی ما گردن؟ گوتی هر مال بسیار نکه یعنی حتی گوتی والله اول از هات یا ماجی حتی نو که انوزم که سبب گردنامه چیه؟ سبب گردنامه چیه؟ یعنی براستی مسئله همی چیه؟ حزب الحاکمه یعنی اوامد ویتن وکو بجن منطقي فرعوني شو قلت يا ما أريكم إلا ما أرى أو تشتي مدفد دي أو بيت أو بريارا مدة دي أو بيت أو تشتي كيف هم بي دي أو بيت أجل تلبن بريارا مد شوي بشتي هنجي هل تشتكي بيتا سرتا لازم تو گاز دادن که اویا منطقه فرعونی بله سیدا عیسی بابەتی کە کارکردن بۆ باشکردنی گوزەران و ژیانی ژینگە پارێزان و زامنکردنی مافەکانیان بە شێوەیەکی گشتی بەڵام لێرەدا باسی ژینگە پارێزان کرێ ئەو سنوورەی ئێوە لێن سنوورێکە کە دەواازە سنوورەکانی لێیە کە ئەو هاتچۆ بازرگانی لەسرە ئایا ئەوە ڕەنجی دایتەوە کە خەڵکی پارێزگایەکە بە شێوەیەکی باش سوودمەند بن لەو ناوچە سنووریانە لەو دەواازە سنووریانە ما مستعبا يعني بابتك دي بيجين پتریه تجاری بازرگانیه پتریه بازرگانی اجبر کو ام حدودین گل ترکیه و سوریه پشتی سرهلدان حتی فیگوه وگی سیده جی اشاره دای مثلا ایکش نرازیبونت خلقی ما اویا کو خلقی ما مفادار نبو یجوان سنوره ام بری خوب دینه يعني گومرکا بریم خلیلا اویل ویری شولد کت حكى الصرف تزكية حزبينة إنيت وكي سيدة كرم كريه مستحيلة أو تشتوري دوامي بكن إلا تزكية حزبي بينيت ناش تبري يعني واتا هولاتيه كي عادي يسر بخو نينة بتشتوري شو الكاد يا فيش خبر نفسي صعبتي او يا سرزير جي نفسي صعبتي سي او دي ما يتهن فيغوفي ايكا دي جوفا كري بس يشمفا او يا اينا حدودي هفليري الدفر بارزان اوه ایک یا دوی مثلا بازرگانی تجارتی چی بخود تشتکی بینید آن تشتکی بد کلوپلکی بد ترکی آنش ترکی بینید 5 ساده پتر مفایوه بو حزب دست حالاته ام دی بیجین یعنی بزمان حال محلی على اساس بو حکمته یا بله 5 ساده جی کادی مینید آن نه اوی دیجی کاد ویجا اوی تشتی خسارت بی دی فایده بی کادی چلهت چه بو نامینید يعني خلق ما أبت ناي مفادرة جوان قمركا جوان ريكا خو حتى داخلي جي كابراكي أزبوان نمونكا كرد بيجم طبعا هذا واقعية لدوكي وشبوي صالت نوطا دا تحين أو تحينات يتأخرن راشي بله كابراكي صالت نوطا دا معمل التحين الدوكي جالكين بون احتمال الدوسيكا كهبون كابرا شو مثل بخود تحين إينا تحين إينا دوكي بيكامي طانكي نفطاني كيم تروانا إينا دوكي بخود فرود روزه که هات سیطره باری خو اینا گمرکی گوتی تونا چه هوکی یا آلوکا اواش میسلتید گوتی سبب گوتی براتونا چه امری بو مهات اینا چه بیتو تحینی بعد هوکی بابا تحینی از هر روز اینم یعنی اوا نه جارک و دو گله جار تحینی هر رو جاره اسبوع 3 4 5 جاره چه تحینیت اینید گوتی ابد نه چه بیتو تحینی بینی تحینی داخلی دو هوکی بکی هندی ما نپیوا گوتی نه چه بیت رابو تحین بره میسل نه اینا داخل کرد هات دو هوکی چی تدف معملیت خو سعکده نفسی تحینه و یار بری نفسی تحینه باشه گوتی افتحینه شکی با بوهد معملیت بینه گوتی والا افتحینه یکی بو ماینا گوتی ما اوه نه تحینه تا گوتی برا نه هلا استحینه بینم دیف چید که افتحینه شکی باهد یا درکت معملک تحینه اینا دهو که نفسی ناوی و نفسی عنوانی ای خسته دول که تحینه او تحین اینا فرود بس اف کابره داره اینه دیف چو کی یکینی نه درکت ایکش
جماعت دست حالاته و جا اوه خوش سالت نوتا دا دست بگیری و شوله حتی و گوه احتکار کامل یا سر کلوپلی دانای، سر خانو و خانه دانای، سر تجارت دانای، سر دروازه سنوری دانای و تا خلق منه مستفیده بوه چند سیدا از این نمونه کدش بینیم از هستم پروژه برادره که ملدو که پروژه درست کرد انشاءالله پروژه تنگاف دی بحثی پروژه جی کن بس بگاف بلاب مینید پروژه درست کرد که ملف 4 لغتا کردی، عربی، انگلیزی، اسپانی ملف کامل کرد پروژه تجاریه و بازرگانیه بازرگانیه و ترفیهیه هر دونه پروژه اینا برای آسایشا دهو که گوتی اواب مونایت به آسایشا گشتیل حولیری اینا حولیری چو برسنگی کابراکی کرد تو کرماچ گوتی 500 بومن بله 500 بومن او دی چه دو که مسئوله کی دی که مسئول خو که مدیر خو مسئوله کی که مدیر خو آنی که معروف یه دست حالات دی که مدیر خو 400 جیبوی 10 بوده و حوالته توی راضی توقع که توی نراضی هر رو في صحبت نکه یعنی ما مستوى احتکار که کامل یادان اثر بازرگانی بشوه که گشتی وجه خلک من مستفیده اوه کرتی کەواتە ئێستا بابەتەکە ڕوون بۆ وێنەکە دەرکەوت کە بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت و پارێزگای دۆک بە تایبەتتر دەکرێت دەکرێت گۆڕانکاری بکرێت ئەم هەڵبژاردنە دەکرێت خەڵک بە شێوەیەکی گشتی دەنگ بداتە کۆمەڵێک بربژێر کە بتوانێت گۆڕانکاری بکات لە ڕێی یاساوە و پرۆژە یاسایانەی کە ئێوە دەیبنە پەرلەمان و ئەو دەڤەرە بە شێوەیەکی گشتی سوودی لێ ببینێ بله برای عزیز ایک شوان تشتا از وک بربجیره که کمارا دادیاری که فخر و شنازی پید بم بربجیرت کمارا دادیاری همی خودان مبدأن تحدای همی خلقیت کم اش همی لیستا اوه دست حالات مرشحت کری آن وزیرت کری آن پرلمانتارت کری آن ریوبرت گشتیت کری تحدایت کم و دست حالاته اشیا بید ایک بربجیره ما بکریتن آن بترسینیتن حتی بگوه اولش 2005 وره حتی وگوه کمارا داد دیاری پارزیا دو که هرم کردستان خوراش حکیتن صدهان بربجیر میت هین یک بربجیر جی خفروتیا که ها افروکا روش روژا کرینا بربجیر رویا جهدا خو اصفه بوه دست حالاته یا گندال یا دس افروکا ید بشن پارن اینا بس صدهان دفتر دلار ید بربجیر رو کریتن اره دست حالات گندل اپارتش کی و اینایا ملکی کیه دل کی و اینایا تو تی اوان بربجیرات کری جه داخو اصفیه بو کادرت اوی حزبه عقلیت و اوی بیتن اوی 20 سال 25 سال گلوه دست حالاته حتی بگو دین دارن حتی بگو کری دارن حتی بگو مفلسن هر دکان خورا بسیار که دین دارترین کس که ده بیجی کادرت و حزبه نه بات روزه که دا کادره که غیر حزب دهتن ده خوب فروشیتا اوه دست حالات حزب دست حالات دفتر دلار دکریتن اوه پیتوی خلق برای خود دتا لیست حق لیست رازبش او لیست خوکیه قربانی خلقی سوزه دین خلقی کچا بری نو که ما تصحیه دایا ما قربانی دایا ام جبهه وی خلقی دا بیند نخوشیا دا وقت بیشن خو پیشاندان دا سوزه دین خلقی خو هاوراتی خوب تایبت دبر و بادینان اوه میدان نرازیبونا یا ساحت خوب پیشاندان بین پرلمانی دفاعش خلقی بکن مافی خلقی بکن قوت خلقی بکن و دستانه داهرین حتی مدویتن آماجه تشتکی دیجی بکن براستی وی کمال دادیاری ایک شوان بر خالد برنامه کمال دادیاری هاتی بو اوه خوله پارستنا بهاید بالا یه کمالگه ها کردوارینه راستی ام فخر و شانازه پید کن وک لیستا کمال دادیاری و جاره هر بسیارا لیست دیت علمانی بکن آنجی نیت اسلامی بکن که اف نقطه اف خالد دهاتیه کرن گل حالات یه اسلام دوست گل حالات یه خدان دین و اخلاق و مبدع افروکا نوتو 500 خلق ما بسرمانه جه دو خواصفه الپارزیا دو که الوان سالت بوری دا با معلومات خلقی 5 مامستایت حق بش اتحاتی نلادان پترش 5 مامستا ایکشوان مامستا ملعنتر مامستا ملعنتر هاتی الادان و 5 مامستای دش اتحاتی نلادان سبب چه؟ سبب گوتنا پی و حقیه
ئەو پێتوی هەندێک ئەگەر خەڵک ئەو بەرپرسیارەتە بخاتە ئەستۆی ئێوە دەتوانن داکۆشی تەواو لەو خەڵکە بکەن ما داکۆکیە لێکیری و سوزێ دەنجی ئەوێ داکۆکیکردنێ بینە پەرلەمانی و دیفاعش حەقیەوە بکەین بڕاستی ئەوە گەلک و گەلەکە ضروریە خەڵک متمانە بدەتە وان بربەژێرش خودی تعالی ترسن باشە زۆر بەڕێز سەیدا ئیسا سەدیق بەرواری کاندیدی ژمارە 2 لە بازنەی دۆک و زۆر بەڕێز سەیدا عەبدولستار تەمەڕێکانی کاندیدی ژمارە 3 بە هەمان شێوە لە پارێزگای دۆک لە لیستی 147 کۆمەڵی دادگەری زۆر سپاسان دەکەم کە لە هەولێر لەگەڵمان بوون خێراشی بنویسید گەلێک ساڵ زۆر سپاس بۆ هاوکارانم زۆر سپاس بۆ بەڕێز و خۆشەویستان تا بەرنامەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم